programe Centra za razvoj obrazovanja i nauke planeta. Već nekoliko godina uključena su i deca sa smetnjama u razvoju, konkretno učenici škole Vuk Karadžić i korisnici, to jest štićenici Doma za decu i omladinu Miroslav Mika Antić. Ove aktivnosti i uključivanje samih učenika u ovakav vid aktivnosti je od velikog značaja, jer deci, pored edukacije koju imaju tokom ovih aktivnosti, pruža i tu neku širu društvenu integraciju i mogućnost da svoje slobodno vreme tokom vikenda, letnjeg ili zimskog raspusta provode na kvalitetni način. Da ne budu prepušteni sami sebi, nego da se to njihovo slobodno vreme osmisli i da bude na obostranu korist i nas i njih. Hvala lepo. Možda još nešto? Ja se svemu ovome jako radujem, zato što se deca raduju i zato što vidim da su svaki put kad se vrate sa ovakvih aktivnosti srećni i što se druže sa drugom decom, što se osjećaju prihvaćenima i ravnopravnima u svemu što rade. To je to.